Millum turisti u anke Maltin li jitħajru jżuru jew josservaw il-meravilji li jinkludi fi ħdanu l-Katedral ta' San Pawl fil-Belt Valletta jistgħu jagħmlu dan mill-kumdità ta' darhom. Dan hekk kif ġie inawgurat uffiċjalment proġett ta' tur virtwali fl-istess Katedral Anglikan u li huwa mejjun mill-Awtorità Maltija t-Turiżmu. It-tur ta' dan il-katedral b'mod virtwali jista' jsir permezz ta' 12 il-filmat qasir li jinsabu fuq il-website uffiċjali tal-katedral. Kull wieħed minn dawn il-videos huma spjegati bl-Ingliż daqs li kieku għandek gwida miegħek. Il-kanonku Simon Godfrey qal kif il-Pro Katedral Anglikan ta' San Pawl jifforma parti intrinsika mill-wilt kulturali ta' Malta. We are very hopeful that the new app will be popular amongst visitors as well as our locals. And apart from that, we're also trying to welcome new welcomers, to recruit some people. Min-naħa tagħha l-Ministru għat-Turiżmu Giulia Farrugia Portelli spjegat kif dan il-katedral huwa binja ikonika oħra fil-Belt Kapitali li kull sena jżuruha madwar 30,000 turist. Il-Katedral ta' San Pawl huwa wieħed mill-ikoni ewlenin li għandna fil-Belt Kapitali Maltija. L-Awtorità Maltija t-Turiżmu l-investit f'dan il-proġett biex it-turist ikollu esperjenza virtwali li hija aħjar kemm jekk se jżura fiżikament kif ukoll jekk ikun qed isegwi meta jkun lil minn xtutna.